Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. UMP ke Shillong badai ru Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Pak Winston H Pala hagas ngi balang ulong ba ka BJP kan sa weng no nakabor hak election manwan house nem arjar pesau barok menta la kalong hadelhi ne hakino gino benta jonggari India kilayo ilopa pa hak election banwan kan dai ke sarkar bom dai BJP banyalam ya ke sarkar pedeng ong ba pala hadin ke jinglang jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC da ke bakam ba kidon bun kijing hapok ke BJP utai UMP ulong ka jing khon paramaki hapok ke snem BJP kalong ke bajur pha ulong shu nalor kata ul kenok ru ba ke BJP kaladu bor hagisor ki bahe kum hadalhi Karnataka Chennai bat kiwai ki pabun ki jaka hagisor ba kiladu bor bat wat hari ru kin sadu ya ka bor menta ka kenti laong ba Winston Pala shwa kane unong ilam ka CLP ba Roni Wilang do ola betip ba ke parti kal pengkrak syai nak benta ke election Lok Sabha ke Bansa Longshen bat ru kumju ya ke election MDC ha ke HADC bat JHADC da ke ba pengklan ya ki kan hun traikam ba manla ki jaka da ke ba penpau ya ke jingkermen ba kin yok biang ya ke jingjob na Shillong sit u ba Roni ulong ngidon ke jingkermen ba nginjob biang na Shillong ngidon UMP jongi bat ngidon ke jingkermen 6% ba ngin yok biang ya ke jingjob ulong uba Roni ulong ro ba ladapit naki atli ki election hagi atli ki jaka kata ka Himachal Pradesh bat ke Karnataka ka ba menteri rang badu bat menteri kampok ying keri ki pelut dagi tayo bat benai banyalap election hanrai kila syarem kumta ngidon gajing kermen ba habarok kawai keri kajubab kadai kaju utai UMLA ulong ro ba kin persyang wat ban job naturasit ha kene ki election ban salong ule bentip ro ba shen kin sawat kertong da kapajit na kitogi kertong ki badon gajing kermen ban job habai dai pat bat ke election MDC ulong ki don gajing kermen pakin job bun ha kamtam hari lum kasi bat jantia koblai bun